no kubona uko tubyita biraza kutugora. Kuvuga ngo Leta zimwe za Amerika zipanuye intambara z'uburyo bwinshi bakaba bageze no muri Cuba, ntabwo turaza kubyumva neza ngo tumenye icyerekezo cya bino bintu, ariko turaza kubirebana. Yego mwaramutse, tariki 21 z'ukwezi kwa gatanu mwaka 2026 twinjiye muri Asazo bwagati, ariko ubu none tugera kwerekeza mu gice cy'uburengerazuba. Gusa Israeli yaraye irashwa ku rwego rudasanzwe Hezbollah, umutwe muri Libani abereye ibamba ku buryo bukomeye. Inkomere zabaye nyinshi zo muri Israel, abasirikari ba Israeli kuri ubu ngubu benshi bari mu bitaro, abandi bafite ibyago byinshi cyane bikomeye kubera yuko hari ikibazo gikomeye cyane gikomeje kwibasira iki gihugu cya Israeli. Ibitero bitarangira za drone zituruka muri Iran, muri Hezbollah, inshuti za Iran zigenda zitura kuri abasirikari ba Israeli ku bigo byo bya gisirikari no kurinzwe ikirere bwabo. Ndakubwira uko byagenze, gusa igitero cya Hezbollah icyo kizandikwa mu mateka kuko nicyo gitero gikomeye kurenza ibindi byose bakoze. Igitero bakoreye Israel kirimo n'ubwenge bwinshi. Drone za Iran izo bavuga ko zarashe ubwato bunini, n'ubwato bufitanye isano na UAE, ariko ni inshuti ya Leta zimwe za Amerika birumvikana. Ari amazi y'ikigobe cya Persi araza kugwa umuntu. Iran iri yateguje neza ko nta muntu ufite green pass ugomba gutambuka muri kariya gace ayahawe na Leta zimwe za Amerika. Babwira yuko uruhushya rubemera gutambuka rugomba gutangwa na Iran yonyine. Utaraza kwemera ko Iran ari igenzura umuruzi, bitaraza kumugwa amahoro, cyangwa se ako gace kataraza kumubira gace gatekanye, biraza kumubana ibibazo bikomeye. Ariko ubu noneho byaje gumira ku mirari ubwo igihugu cya Iran cyabona ubwato bunini bufitanye isano na UAE, nyuma ko UAE yari maze iminsi nayo yibasira Iran, maze ubwato bugabaho igitero. Ndaje mbikubwire byagenze gute. Donald J. Trump asa nkaho atangiye kubanira inzira ku murima Israeli. Ngaho benshi batangiye kuvuga bati abangabo ubwabo bazahangana, bamwe babita ibikino, bati ibyo bintu ntabwo bishoboka, ntabwo Leta zunze ubumwe za Amerika na Israeli bareka guhuza. Ibibazo uko byemeze kose bazahuza. Ainya ko bitangiye guhindura isura. Igihugu cya Israeli ndetse na Leta zunze ubumwe za Amerika basa naho batimo guhuriza hamwe kuri kino gitero kiri kubera indani muri iki gihugu cya Iran, ndetse n'uburyo bashobora kujyana deal n'igihugu cya Leta Iran. Ni deal Leta ya Israeli tumva neza, bashaka umututu w'imbunda. Amerika iti ibyo twahombye ko tubizira, nidukomeze intambara ko bizadukoraho. Ndaje bigubwire uko bimeze. Ku rundi ruhande Ubushinwa, perezida w'Ubushinwa Xi Jinping uherutse guhura na Donald Trump, arimo gutegura igitero gikambaye kuri Taiwan. Amasezerano Taiwan yarafitanye na Leta zimwe za Amerika asa natangiye kuzamo igikuba. Ubushinwa butangiye kubona iturufu yo kuba batera Taiwan, ariko warimo akagambane ku Burusiya. Urabizi neza ko Vladimir Putin yarari mu ruzinduko rwe muri iki gihugu cya China, aho uruzinduko yakoreye muri kino gihugu rwagaragaje ubudasa. Harya ngo Trump yarakiriye muri kino gihugu? Wapi, ahubwo bigaragaza neza cyane ko abagabo barutanwa. Putin yakiriwe nk'umwami mu gihe Trump yakiriwe nk'igikomangoma. Ndaje mbikubwire navyo. Si byo gusa, Amerika ngo yatangiye gahunda yo gutera Cuba. Barashinja Cuba kwica abanyamerika, ngo rero nibo bataye nyuma ya Venezuela ndetse na Iran. Cuba bagiye gutangira kwibasira ku buryo bukomeye. Ndaje mubwire ese Cuba yo bigenze gute? Genda mu wakamanzi uruwande wayi kaze cyane ku musozo nk'ibisanzwe. Ikaze kuri mwese. Bihere ku mirongo y'imbere ku rugamba, aho ibintu byose biri guhindurira isura. Buri kintu cyose uko cyari kimeze nimugoroba siko cyo kimeze mu gitondo. Aka gace kuri Asazo bwagati gakomeje gutera benshi kwibaza uko ibintu bigiye gukomeza kuba, ndetse n'ibiri mu masaha ari imbere ngo ni ibiki, bashingiye kuri kuba bimaze kuba umwanya muto gusushize. Kaduranga kuri iki gihugu cya Israel cyavuze ko kigomba kurimbura Hezbollah. Turebe ngo nimba ari bo bari kurimbura Hezbollah cyangwa se bari bo Hezbollah iri kurimbura, ahubwo mu kimbo cyo kuba barimbura Hezbollah. Utimeze gute rero? Nkuko bitangazwe, ngabo za Libani ruvango za Hezbollah zongeye guturitsa ibiroketi, indege zijya pilote,
ibitero by'indege n'ibindi bivuga ko hari ibitero bitaziguye ku basirikare ba Israel biri gutuma ako karere kagerageza kugera ku yindi ntambwe iteye akaga, ariko bo bari kuva ko rikirwanaho. Hezbollah ivuga ko yagabye ibitero byateguwe ku ngabo za Israel mu majyepfo ya Libane nk'uko bivugwa n'itsinda ryitwaje intwaro. Amasasu ya roketi yibasiriye amatsinda y'abasirikare ba Israel n'imodoka za gisirikare zabo mu mijyi ya Libani yigaruriwe na Israel irimo Debel, Rashaf ndetse na Beida, ariko ibitero ntivyahagaze. Hezbollah ivuga ko yarekuye indege nyinshi zitagira abapilote zijya mu kirere zerekeza ntambwe za gisirikare hafi ya Debel n'agace ka Hadata. Hezbollah ivuga ko uyu mutwe wavuze ko wagavye ibitero bitaziguye kuri tank cyangwa se igifaro cya gisirikare cya Markava cya Israel cyari hazwi nka Rashad bakoresha misile ya Scott Down nk'uko byemejwe. Itangazamakuru rya Israel ryo ryatangaje ko abasirikari 7 bakomeretse mu mirwano yabereye mazepfo ya Libani. Gusa na cyemezo cya gisirikare cya DF kigeze kijya hanze kigaragaza neza koko abasirikari babo 7 bakomerekeye muri kino gitero. Hezbollah yongereye ingufu mu bikorwa by'intambara, isora amashusho avuga ko yerekana indege zagira abapilote zangiza imodoka ya Humvee yo muri Israel mu gace ka Elbiata. Igitero cyangwa se iyi ntambara yakozwe na Hezbollah kuri Israel Elbiata, bagaba igitero kuri iki kimodoka cya gisirikare cyazwi nka Humvee. Humvee ibarwa nk'imodoka y'ingenzi cyane inyura ahantu hagoye cyane, hariho za mine zatezwe mu nzira, kandi ikaba ishobora gutambuka ikagenda nta kibazo ihuye nacyo. Ni iki giteye ubwoba kubera ko ibi atari uguhanahana cyangwa guhangana kw'abantu bwako birimo kugenda nabi, nubwo Amerika yashyize ingamba zo guhagarika intambara, ariko bikaba byaragoye kubera kurasana gukomeye kw'ingabo za Israel zasubije igitero cya Hezbollah maze urugamba rukongera kuvumbuka. Indege, imbunda za rutura bikubita kuri Tiro, Deba, Serban, Robaheit cyangwa se Golan Heights, Mansuri, Kurdianan, Mifodun, Shokin, utwo duce twose tukoramo imirwano. Minisiteri y'ubuzima ya Liban yo ivuga ko ibitero by'indege za Israel byagabwe kuwa kabiri byahitanye byura abantu bagera kuri 19 barimo abagore n'abana. Igisirikare cya Israel cyavuze ko kibasiye nanone ibikorwa remezo bya Hezbollah birenga 25 mu majyepfo ya Liban mu gihe cy'amasaha 24. Ugamba rw'imirwano rurimo kandi nanone kwaguka, abaguye mu ntambara bakiyongera, kandi guhagarika imirwano bisa nk'aho ari ukubita igihwereye bitemo kwemera, kuko ntaho babivugiye na rimwe higeze agaragara ko nta mirwano irimo kuba muri iki gihugu cya Libani cyangwa se ku ngabo za Israel. Buri munsi ibitero biturutse ku mpande zombi biba biri kugabwa. Abategetsi ba Iran baburiye ko hazabaho kongera kwiyongera kw'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi muri iki gihe, kandi imyigaragambyo y'abaturage benshi Tehran yagaragaje ko abaturage bashyigikiye ubuyobozi bwa Iran n'ingabo zabwo n'abafasha babo barimo Hezbollah. Ibi ni ingenzi cyane kuko muri iki gitero cyose cyangwa se muri bitero byose komeje kwera mu majyepfo ya Liban bigira ingaruka zikomeye cyane ku baturage, kandi ibingingo babyita genocide. Ibihugu bikomeye byo mu karere birimo kurebera ubufatanye bwa gisirikare burimo kwitegurwa, kandi guhabwa intambara yagutse muri Asazo rwagati burimo kwiyongera. Apana intambara irwanirwa muri Liban gusa, aho gushaka kugera muri Syria, Iraq, Turukiya, Iran, Syria n'igihugu nyine birumvikana cya Israel nabyo bihugu bindi by'abasuni, UAE, Qatar, Bahrain, Saudi Arabia. Uyu ntambara irimo kwiyongera, irimo gututumba cyane ko ishobora kuzaba intambara ihuza akarere kose. Mupaka umwe abanzi babiri bitwaje intwaro zikomeye, nijoro ry'ibisasu bya roketi, indege zijya pilote no kwihorera byica ushobora guhindura igice gikurikira cy'intambara. Bamwe mu gusesengura bahamya neza ko agahenge k'iminsi 45 gashobora kubaho ku mapuro gusa, ariko ku burite urugamba rugakomeza kuba rubi cyane. Hezbollah yo ishyigikiwe na Iran yongereye imirwano n'ibisasu ku gisirikare cya Israel ku mupaka wa Liban na Israel, ndetse no mu bice by'indani muri Liban hafi y'umugezi wa Rifani. Mwizamuka nanone ikomeye, Hezbollah yagabye ibitero byinshi nanone ku ngabo za Israel mu majyepfo ya Liban. Uyu mutwe twaje intwaro ushyigikiwe na Iran wavuze ko abarwanyi bawo bagabye ibitero 14 ku gisirikare cya Israel kuva ku munsi w'ejo. Mu itangazo ryatanzwe, uyu mutwe watanze ubusobanuro burambuye ko ibikorwa byabo birimo kwica. Wavuze ko indege zijya pilote, roketi n'ibisasu by'imbunda byakoreshejwe mu kwibasira ibintu bya gisirikare bya Israel. Hezbollah yavuze ko ibyo bitero byibasiye cyane cyane amatsinda y'abasirikare ba Israel, imodoka za gisirikare mu mijyi myinshi hano imbibi na Liban ndetse no muri Israel birumvikana. Hezbollah yavuze kandi ko yateye indege zijya pilote
batera iturika rikomeye ku birindiro by'ingabo by'indege hari uburinzi bw'ikirere bwa Iron Dome, ndetse bikavugwa yuko Israel yahombye cyane iyi mashini irinda ikirere bitewe na drone za FPV ziturutse kuri Hezbollah zaje ari mbi cyane. Igisirikare cya Israel kigahomba ku buryo bukomeye, ari nacyo gikomeje gutera impungenge gushobora gukurikira. Hanyuma tukivuga ku bijyanye n'urugamba, reka twinjire muri Iran nayo ikomeje kwibasira abo yita abanzi bayo bashyigikira Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'abazioniste. Umuhora wa Hormuz Iran yavuze ko ufunze ushobora kongera guhinduka ahantu hateje akaga cyane ku isi. Ingabo zigana mu mazi za Iran za RGC Navy zashyize ahagaragara amashusho y'inkuru bavuga ko ari imwe mu ndege zitagira pilote zagabye igitero bagakubita ku bwato butwara petrole mu mazi ya Hormuz. Nk'uko ibiro ntaramakuru za Iran Tasnim bitangaza, ubwato bwari butwaye petrole n'ibikomoka kuri petrole byoherejwe mu mahanga bifitanye isano na UAE, kandi bivuga ko bwagerageje kunyura mu nzira ya Hormuz nta mananiza, ariko bashaka kunyuramo nta burenganzira bafite butangwa n'inzego z'umutekano za Iran. Nyamara birengagije umuburo Iran yatanze mbere ivuga ko nta muntu ufite uruhushya rwo kunyura muri umuhora wa Hormuz atahawe uburenganzira n'igihugu cya Iran kuzabigerageza wese azibasirwa. Nyamara UAE iyo isa nayo itabyitayeho maze ubwato bwabo bahunyuza muri iyo nzira. Nk'uko raporo yashyizwe ahagaragara n'ibiro ntaramakuru za Tasnim bivuga, igikorwa cyakozwe n'ingabo zirwanira mu mazi za RGC akoreshejwe ikitangazamakuru rya Iran ryavuze ko ari indege itagira umudereva yo mu bwoko bwa Radi 3. Amashusho yabonetse asa naho agaragaza indege itagira pilote ikubita igice cy'umuyoboro n'ubwato bunini butwaye petrole ubwo bwanyuraga mu nzira ya Hormuz. Koko itangazamakuru ryo muri Iran ryavuze ko ubwato bwari burimo kugerageza kunyura muri ako gace nta burenganzira. Kugeza ubu nta buhamya bwigenga bwatanzwe ku bijyanye no kuba ubwato bwarashwe cyane ndetse ngo banagaragaze nyirizina ahubwo ubwato bwari buri kwerekeza icyo twakwita nk'umwirondoro wuzuye w'ubwo bwato, ariko amakuru adashidikanywaho ngatangazwa n'ikinyamakuru Tasnim ni uko ubwato koko bwarashwe n'ingabo za Iran mu mazi. Amashusho aheruka aje mu gihe cy'ihindagurika rikomeye mu gihe muri kano karere k'inyanja ya Gulf. Mu mezi menshi umwuka mubi ujyanye n'ibikorwa byo mu mazi hafi ya Hormuz wakomeje kwiyongera bitewe n'igitutu cy'ibihano, koherezwa kwa gisirikari, indege ndetse n'imiburo myinshi yaturukaga i Tehran ndetse na Washington bavuga ku bijyanye n'urugamba. Iran yakomeje gutanga umuburo ko kugerageza guhungabanya cyangwa se kugerageza kugabanya kohereza petroli kwayo mu mahanga cyangwa se ukazi igitutu cya gisirikari kuri Iran binyuze ku muhora Hormuz bishobora guteza gusa ingaruka zitaziguye ku masoko y'ubwikorezi mu karere no ku masoko y'ingufu ku isi. Muri iki gihe kandi igihugu cyo mu burengerazuba bw'isi n'ibihugu byo mu nyanja ya Gulf byongereye ibikorwa byo kugenzura amazi yo mu ruhande rwabo kugira ngo bacungire hafi Iran. Umuhora Hormuz uracyari umwe mu miyoboro inyurwamo na petroli nyinshi ku isi, aho 1/5 cya petroli kinyura muri kara karere kikatugeraho n'ibindi bice bitandukanye. Kusingabizwa mu mazi ya RGC zakomeje kugaragaza ko zizagera mu nyanja ya Gulf mu mezi zageze muri nyanja ya Gulf mezi ashize, kandi zashyira uburinzi bwinshi. Uzagerageza gushaka kuza kubakangata azahura n'ibizago bikomeye. Iran izagaragaza neza ko atari agafuka imvugo rimwe, bazahura n'uburyo bukomeye cyane bwo kwiyishyurira, bazahura n'igisubizo gikomeye cyane giturutse kuri IRGC Navy. Ukamenya yuko ibi byose bitangazwa na Iran mu gihe igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyazanye cyitwa blockade, nyuma ngo gufunga inzira inyuzwamo amato ava muri Iran yerekeza mu bihugu by'amahanga, bavuga ko batazigira bemera ko hari ubwato butambuka bugaca mu kigobe cya Oman bujya mu mahanga, aho bavuga yuko ubwato bwa Iran cyangwa se ubwato buje kuri Iran mu kubyambutsa Iran butemewe bijyanye n'ibintu bitatu. Bavuga yuko Iran mu gihe ibuza abandi kunguka nayo ubwayo idakwiriye kunguka. Muri make nimba Iran ibuza abandi gutwara petrole nayo ubwayo ntabwo ikwiriye kubona petrole kwijyana hanze cyangwa se kubona inyungu ziturukaho. Izo rero bigaragaza yuko ari igikorwa kibi cyane cyangwa se ari uburyo bukomeye cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihaye guhanamo Iran. Nyuma Iran ikavuga yuko ubwo buryo bwo kuyihana utazagira icyo bugeraho ngo buyikange, ahubwo buzaba icyago gikomeye kuba bupanze bwabo ku giti cyabo. Iri genzura rero rigaragara neza ko hari imikorere igenda ihindagurika muri Hormuz no mazi hakikije. Buriya Iran yatangaje kandi ko hashyizweho urwego rushya rwitwa Persian Gulf Strait Authority. Iran ivuga ko ruzatanga amakuru mashya ku buryo butunguranye
cyangwa se bujyanye n'igenzura ry'imikorere rijyanye n'ibikorwa bikorerwa muri Hormuz. Nyuma gushyira ahagaragara aya mashusho aheruka, Iran isa nkaho irimo kohereza ubundi butumwa ko yiteguye kwemeza ububasha kuri imwe mu nzira inyuzwamo ingufu nyinshi ku isi, Hormuz Strait. Kandi mu gihe umwuka mubi ukomeje kwiyongera mu burasirazuba hagati, buri kibazo gishya cyabaye hafi ya Hormuz ubu kirimo kurebwa nk'ikibazo gikomeye cyane ku ruhando mpuzamahanga kijyanye n'ubwato bwinshi bunyura muri iriya muhora. Hanyuma mu gihe hari ukwiyongera k'ubushyamirane mu karere n'ubwoba ko bwo kongera guhangana hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel bafatanije inye bakarwanya Iran hakoreshejwe intambara ndetse n'ibyago bikomeye, akomeje gukorwa ibikorwa biremereye. Harimo kwibukwa wari perezida wa Iran yitwa Perezida Ibrahim Raisi, mu gihe cyo kumwibuka kugira bagaragaze ko bahanganye n'intambara zikomeye cyane ari barwanira abanyamateka n'abanyabigwi muri Iran. Umuyobozi w'ikirenga wa Iran Mujtaba Khamenei mu butumwa bwe yatangaje ku isabukuru yo kwizihiza urupfu rwa Perezida Ibrahim Raisi wiciwe asopfiriye mu mpanuka ya kajugujugu. Mujtaba Hussein Khamenei yashimiye icyo yavuze ko ari ukwihangana kudasanzwe kwa Iran mu mateka yayo yose ku ngabo zayo zagiye zigabwaho ibitero yerekeza kuri Israel ndetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabagabyeho ibitero. Aho Khamenei yabivuga ngo Iran ubu ihagaze imbere y'ibyo yise ibyagezweho bikomeye y'ubudaheranwa bw'igihugu, bigaragaza ko amakimbirane yegereye cyane imbaraga aho gucika intege. Ubu ubwabo bavuga yuko biteguye kandi mu buryo bwuzuye no kurwana mu nguni zose nimba abanzi babo Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakomeje igitero, Iran nayo yiteguye guhangana nabo. Mujtaba Hussein Khamenei yagize ati, uyu munsi duhagaze imbere y'ibikorwa bikomeye igihugu cya Iran cyagezeho mu rugamba rwacyo rudasanzwe rwo kurwanya ingabo ebyiri z'iterabwoba ku isi. Uku kuri gutuma inshingano z'abayobozi ba Repubulika ya Kisilamu kuva ku buyobozi n'abayobozi b'amashami ya leta kugeza ku nzego zose z'ubuyobozi ziremera kurusha mbere hose. Ati, uyu munsi gushimira umugisha w'ubumwe hagati y'igihugu, guverinoma n'inzego zose za Repubulika ya Kisilamu bishingiye mu gushimangira ishyaka ry'abayobozi mu gutanga serivisi nziza kandi zitanga umusaruro. Ati, gukemura ibibazo by'abaturage n'ibibazo bindi cyane cyane mu rwego rw'ubukungu n'imibereho, gukomeza kubaho kw'abaturage mu buryo butaziguye mu mucyo, kandi no kugaragaza uruhare rukomeye ku baturage bakangutse mu nzira y'iterambere ry'igihugu y'urugendo ndetse rw'ibyiringiro. Mujtaba Hussein Khamenei, umuyobozi w'ikirenga wa Iran, ashimangiye cyane cyane ko muri kino gihe bahanganye n'urugamba ruterwa na Israel, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu cya Iran gikomeza kwihagararaho kandi gikomeza kugira imbaraga zo kubafasha gutsinda umwanzi igihe cyose yaba ashatse kubagabaho igitero, kandi ko ntawe kubahagarika mu buryo bwo kwirwanaho no kwirengera no kurengera igihugu cyabo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Iran ifite uburyo ishobora kurwana kandi no gutsinda bikaba biyoroheye cyane kurusha uko yatsindwa n'uwari we wese. Nyamara benshi bashimangira ko Iran yihagararaho muri kino gihe kandi kugaragaza ko ifite ubushobozi ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwabyo bitanga icyizere ku baturage bishimira cyane cyane iby'igihugu cyabo gikora. Bavuze ko umutwaro uri ku bayobozi ba leta ya Kisilamu Iran ari umutwaro ukomeye kuva ku muyobozi w'ikirenga kugeza ku muyobozi wa rubanda wo hasi, ariko n'abaturage biteguye gukomeza gufatanya n'igihugu cyabo kwirwanirira. Imvugo igaragaza uburyo ubuyobozi bwa Iran urushaho gushyira intambara mu buryo bugaragara, atari nk'irushanwa rya gisirikare gusa, ahubwo nk'ikizamini cy'ubudahangarwa bw'igihugu, uburenganzira bw'ibitekerezo n'ubuzima bw'ubutegetsi bwawo. Muri make ni ukurwana kugeza ku gupfa. Igihe cyo gutanga ubutumwa rero kije mu buryo bukomeye, aho Mujtaba ashimangiye cyane cyane ko Iran ikimeze kwa kundi cyangwa se Iran kiri yayindi idapfa gukangwa n'uwari we wese. Iran gikomeye, Iran igifite ubushobozi, Iran gifite ubudahangarwa n'ubudaheranwa bwo kurwana urugamba ndetse inizera gutsinda mu buryo bukomeye ubwo ari bwo bwose. Yitwa Vladimir Putin, nyuma yuko amaje kujegeza imbaraga z'abanyaburayi kandi nyuma yuko akomeza gufasha igihugu cya Iran kwihagararaho, ubu noneho bisa naho ibikorwa byose akora na Iran byatera Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwoba, kugeza ku rwego Donald Trump ateguza Netanyahu yuko akwiriye gutuza kuko cyangwa se akwiriye guca bugufi, kuko nareba nabi igihugu cya Israel cyaza kurimburwa ku rwego rukomeye hari ufatanye buri kubakwa mu buryo budasanzwe. Ni Perezida wa Amerika Donald Trump na Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu bongeye kutumvikana
ku byerekeye Iran kuri iyi nshuro mu gihe hari hakomeje kongera gushyirwaho imbaraga za diplomasi zo guhagarika amakimbirane nk'uko Axios yabitangaje ndetse mu kamakuru menshi bivuga Trump na Netanyahu bagiranye ikiganiro kuri telefone kirekire kandi gikaze umunsi wo kuwa kabiri ubwo abunzi bo mu karere bihatiraga kuzutsa ibiganiro hagati ya Washington na Tehran. Aho umwe mu bantu yavuze ko umusatsi wa Netanyahu usa nkaho urimo gushya nyuma y'icyo kiganiro hagati ye na Trump. Hagati mu biganiro hari igitekerezo cy'amahoro cyavuguruwe bivugwa ko cyateguwe na Qatar ndetse na Pakistan ku nkunga ya Arabia Saudite, Turukiya na Misiri. Igitekerezo kigamije kuziba icyuho kiri hagati ya Amerika na Iran mu gihe Trump arimo gusuzuma diplomasi ndetse n'igitero gikomeye cya gisirikare biramutse byanze. Nubwo Trump yavuze ku mugaragaro ko yakizera ko amasezerano ashoboka, Netanyahu aracyashidikanye cyane kandi bivuga ko ashyigikiye ko ibikorwa bya gisirikare bisubira kuba muri Iran kugira ngo Iran ikomeze gucika intege ndetse no kwibasira ibikorwa remezo byabo by'ingenzi kuko Netanyahu abona yuko batigeze babisenya burundu. Ubwo yaganiraga na Coast Guard Academy ku wa gatatu, Trump yagize ati ikibazo kimwe gusa ni ukumenya niba tugiye kubirangiriza hamwe cyangwa se bagiye gusinya inyandiko. Reka turebe uko bizagenda. Trump yavuze kandi ko Netanyahu azakora icyo ashaka cyose kuri Iran nubwo hari ukutumvikana mu buryo buhishe cyangwa se ni nko kuvuga ngo Netanyahu niba ashaka kurasa agenda arase. Ahubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo turi tayari gusubira mu ntambara n'igihugu cya Iran. Turifuza deal, turifuza amasezerano y'amahoro. Gusa nimba Bibi yifuza kurwana na Iran ni uburenganzira bwe, agenda arwane na Iran, ariko twebwe abanyamerika twabonye ishyano twikururiye twiha gutera Iran, igihugu kidakorwaho, baraduhonda baradukocagura. None rero Netanyahu nimba ushaka kurwana rwana. Umva amagambo Donald Trump avuga kuri Netanyahu. Niki wabwiye Minisitiri w'Intebe Netanyahu kuri Iran kandi igihe kingana iki cyo guhagarika intambara? Azakora icyo ashaka cyose. Ni umugabo mwiza cyane, azakora icyo ashaka cyose kandi ni umuntu mwiza cyane. Kuri nge ni umuntu mwiza cyane. Ntiwibagirwe ko Minisitiri w'Intebe mu gihe cy'intambara yakoze ibidasanzwe kandi ntabwo afatwa neza muri Israel uko mbibona. Ubu ndi kuri 99% muri Israel jewe, kandi nashoboraga kwiyamamariza kuba Minisitiri w'Intebe hariya muri Israel kandi bantora. Rero wenda nyuma yo gukora ibi nzajya no muri Israel niyamamarize kuba Minisitiri w'Intebe. Nakoze ubushakashatsi muri iki gitondo, mfite 99% byo kuba Minisitiri w'Intebe wa Israel. Rero ariko oya, urandi Minisitiri w'Intebe mu gihe cy'intambara kandi sinekereza ko bamufata neza. Ese koko arateganya kumara ikindi gihe ari kuri ubutegetsi? Natekereza ko afite perezida mufata nabi cyane. Ese wemeranya nawe ku bijyanye na Iran? Yego. Aya n'amagambo yavuzwe na Donald Trump avuga ku buryo we na Netanyahu babanye ndetse anavuga n'uburyo Netanyahu afite ibitekerezo kuri Iran, ariko asa navuga yuko Netanyahu afite icyo gukora icyo ari cyo cyose kuri Iran, asa naho atiteguye gufatanya nawe muri ibyo byo gukora kuri Iran. Ari nabyo benshi atangiye kuvuga yuko ari gutumvikana cyangwa se ukunyuranya hagati ya Trump ndetse na Netanyahu mu gihe mu minsi yashize bakoreraga hamwe, bakarwanira hamwe, bagafatanya mu rugamba. Noneho kandi bikagaragara neza cyane ko Isirayeli yaba nayo yifuza ko Amerika yabatera ingabo mu bitugu mu guhangana n'igihugu cya Iran, bakareba ko bagishyira ku ruhande, bagitsinda. Ubwo ibyo tugiye muri China, tugiye no muri Cuba, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika hose ziri kugira uruhare rukomeye cyane, ziri kugira imbaraga zikomeye cyane mu bijyanye n'impinduka z'imikorere ndetse n'ibijyanye n'ibikorwa bya gisirikare bishoboka Amerika itigeze iteganya cyangwa se wenda yateganyaga nabi, cyane cyane duhereye kuri Taiwan. Perezida Donald Trump nge nawe tubizanye ko ejo bundi akubutse mu gihugu cy'Ubushinwa, aho yasuye Xi Jinping ndetse akanakirwa neza, bakaganira no ku bya Iran, akanavuga ko Xi yamwiyemereye ko atazatanga ubufasha kuri Iran. None bigenze ute? Byahinduye isura ku buryo butangaje. Uruzinduko rwashyizwe mu gihe gikomeye cyane rwatumye Pentagon itangira kwibaza byinshi. Ibiganiro byari biteganijwe mu gihe abategetsi bategereje ibimenyetso birambuye biturutse i Washington ku mubano wagutse w'ibihugu zombi. Bivuga ko Minisitiri w'Ingabo Brett Kirby yavuze ku rugendo rwo kujya Beijing mu mpeshyi. Bigaragaza ko Amerika ishishikajwe no gukomeza umubano wabo mwiza ndetse na politike nubwo ari umwuka mubi wa gisirikare.
abategetsi b'Ubushinwa batangaje ko badashobora kwemeza uru ruzinduko kugeza igihe Perezida Trump azafite icyemezo cy'uko azakomeza gahunda yo gukwirakwiza intwaro muri Taiwan bihuza n'ubuvugizi bw'impinduka mu by'ubutegetsi ibyavuye muri uwo mwanzuro w'ingenzi wa politiki. Pentagon cyangwa se Minisiteri y'Intambara na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubushinwa nta n'umwe muri bo wayigeze atanga itangazo rikomeye cyane rijyanye no kutumvikana kuri bino bibazo bya Taiwan. Gusa ikizwi cyo ni kimwe, Leta Zunze za Amerika zizavuze ko Taiwan bagomba kuyirekera ubwigenge bwayo, ariko Ubushinwa nabwo butangaza ko gahunda cyangwa se bufite gahunda kongera kwisubiza Taiwan nk'imwe mu ntara zabo. China imwe cyangwa se Ubushinwa ni bumwe, apana Ubushinwa bubiri. Murabizi neza ko Taiwan ubundi yitwa Repubulika y'Ubushinwa kuva mu myaka ya kera, mu gihe Ubushinwa bwitwa Repubulika y'u Rwanda y'Ubushinwa. Sinzi mpamvu itandukaniro. Bamwe ni Republic of China, abandi ni People's Republic of China. Aha rero Xi avuga yuko Taiwan igomba kongera kwigarurirwa ikajya ku ruhande rw'Ubushinwa, kakantu ko kumva ko yaba igihugu cyigenga bikarangira, ndetse n'abaterankunga bose b'igihugu cya Taiwan cyangwa se baka gace ka Taiwan gashaka kwigenga bumva ko babafasha mu bijyanye n'iyi nkubiri yo kuba igihugu kiri dependent bigarangira aho ngaho, cyangwa se bigahagarikwa mu buryo bwuzuye, ko bigaragaza neza yuko hatarimo uburyo bukomeye cyangwa se hatarimo ukumvikana kudasanzwe ku gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cya Taiwan bwacyo, ariko kandi nanone n'igihugu cy'Ubushinwa cyo gikurikirana akantu kose kabira muri ako karere. Tugaruke ku bijyanye na Cuba niho uyu munsi amaso atangiye kwerekezwa nyuma y'icyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zateguje. Amagambo ya Donald Trump benshi batangiye kuvuga yuko ibi ngibi ari nk'ubusazi bagiye gukora kandi ishobora kuzana ibyago bikomeye. Trump arimo kuvuga yuko bashobora kwerekeza amaso yabo muri Cuba kugira ngo batangire guhangana n'ibibazo biriyo, kugira batangire gushyira mu bikorwa gahunda zabo z'ingenzi. Mamaje ati byagenze bitinya kuba president. Niki gikurikiraho kuri Cuba? Ati none tugiye kureba ni igihugu cyananiwe, urabibona Cuba irimo gusenyuka, nta petroli bafite, nta kintu bafite, ni igihugu cyananiwe. Rero ntabwo nakubwira ivyo tugiye gukora, ariko turi hano kugira ngo tubafashe, kugira ngo turebe uko imiryango yabaho neza. Na ndimo ndeba gusa dufite amakuru akomeye kuri Cuba nkuko mubizi yerekeye ikirego cya Castro, kandi rimba abantu benshi bari kubabazwa ku butegetsi bwa Castro, cyane cyane ku rwego abantu bake batavyumva, kandi ndatekereza ko abaturage ba Cuba bo muri Miami ndetse n'abaturutse muri Miami bajeyo bavuye mu makuba, imiryango yabo yarasenyutse bishimira ivy'umushinjacyaha mukuru yakoze uyu munsi. Ubu rero arimo kubireba gusa. Rero dutekereza kuri Cuba ni ingenzi cyane, byari ikibazo gikomeye imyaka myinshi, kandi iki cyari igihe gikomeye. Ndatekereza ko cyari igihe gikomeye cyane ku bantu batari abanyamerika b'abanyacuba gusa, ahubwo abantu baturutse muri Cuba bashaka gusubira muri Cuba, abantu bashaka kubona imiryango yabo muri Cuba. Ndatekereza ko uyu ari umunsi ukomeye cyane, umunsi w'ingenzi cyane. Bashyigikiye kugeza ku rwego rwa 10, bashyigikiye ku rwego nta muntu wigeze abona mbere. Bityo rero ndatekereza ko ari igihe cy'ingenzi. Bwana President, ikizakurikiyeho ni Cuba. None tugiye kureba ni igihugu cyananiwe rwose, urabona ko ari igihugu kirimo gusenyuka vuba. Reba nta petroli bagira, nta kintu bafite, ni igihugu cyananiwe. Rero ntabwo wavuga ngo tugiye gukora kimwe gusa, turimo kugira ngo tubafashe turengera abaturage. Kandi nanone benshi muri abo bantu bafitanye isano nanjye mu buryo bw'uko nagiranye umubano mwiza n'abaturage ba Cuba, bashyigikiye ku nshuro ya 94%. Urwo ni urwego rwiza cyane, kandi koko urabizi bene wabo bariyo. Rero twahawe ubufasha bw'ubugira neza kugira ngo tubafashe. Hari kimwe gishize ejo ushobora kuvuga kuri byabayeyo. Hano hari abantu benshi, twari dufite CIA aho ngaho, dufite Marco ahari, abavyeyi ba Marco nkuko mubizi bakomoka muri Cuba. Rero dufite ubumenyi bwinshi muri Cuba, kandi ntabwo bizaba nk'ikintu gikomeye cyane twigeze gukora, ariko ndababwira abantu benshi bizaba ari ikintu cy'ingenzi tuzakora. Myaka 35 bashakisha iki gihe. Rero turareba uko bizagenda, ariko tugiye kubikora. Hagati aho tugomba kubafasha. Nta buryo na bumwe bafite bwo kubaho, nta biryo bafite, nta mashanyarazi bafite, nta mbaraga bafite na gato.
ariko bafite abantu beza cyane, abantu benshi bakomeye. Ndashaka kuvuga mfite inshuti nyinshi zo muri Cuba i Miami, cyane cyane Miami na Florida, kandi n'abantu badasanzwe, abantu bwemeza muri badasanzwe, kandi bifuza gusubira iwabo. Ndatekereza ko bizeye ko bazashaka gutura ahantu, ariko barashaka no gusubira iwabo, wenda bazashobora gushora imari. Tuzari uko bizagenda muri Cuba. Nyakubahwa Perezida, uteganya ko wenda hari ingamba muzafatira Cuba, mugateganya ko zamara igihe kingana gute? Tuzabireba, tuzabitangaza vuba ngaha. Bwana Perezida, ese tugomba kwitega ko habaho kwiyongera k'ubukungu cyangwa se guhangana kuri Cuba? Yego, oya, ntabwo tuzakora intambara hari. Gusa ndatekereza ko bidakwiriye kuba. Reba abantu ahantu hari gusenyuka mu kajagari, kandi babuze uburyo bwo kugenzura ibintu, batakaje ububasha bwa Cuba. Ni gute twabashiraho intambara? Uyu ni Bwana Donald Trump avuga yuko ibyo muri Cuba ubwabyo biteye inkeke, ariko bari kwita kuri Cuba kugira ngo barengere abaturage. None bagiye guterura Castro bamujyane nk'uko bajyanye na Nicolas Maduro, cyangwa baraza kuyataka nk'uko batatse Iran? Nabyo nzi. Misiri imbere izabitubwira. Gubwe neza, amahoro, salam shalom.